kaba kele wa kilungu kicha amuka ni kusisi mauvo ala me madhango ni dhango ya Daily Nation na dhango ya The Standard ni tarasa skiro kwanza mona umonde mauvo ame madhango ni mawakele matukone 11 mwezi wa kele mwaka ni wangili ile na miongo na thandatu tuambie na Daily Nation headline yaandikitwe in bed with goons. Ni maofisa wa polisi na baama ndikite kana maofisa wa polisi alama ilonenga ni osese kwa mwenende ni maendete kitandani kimwe na mboleli alama ilito maikwate yani anakupalanya mbombano siaki uteti na monosi atongwe ala neoliana na utongwe wa President William Ruto ni maandikite livoti ya undu wa chuma kuna ilie ngaliko siaki tengela kaunti ya Kajiado kabindane kala Tongo ikauta matongwe ni mwandiki munene wa chama cha ODM na oingi seneta wa kaunti ya Lobi Edwin Sifuna kati wa Tongwe angivana atoisi umbano wa linda mwananchi ngalekone isu na indi huwasaidhia mobisa ma polisi ni malikela umbano usu na mecha nzeve ya kwetisha medhoi na kilingesi ni mundu umwe atiwa ni dhayo mwanake wakuwa miaka miongo ili na nyanya kwesetwa Vincent Ayomo nonethiwe aitiwa ni dhayo livoti sikuwa withia ni dhangu ni akana na yaka tano mavuangira neto witoni ulo wa usu o Sifuna options for Sifuna kana yu Sifuna we an option siva ni chaweleika nikenda kusaidia ni waende ya kwekala kiwanzane chake uteti bana maandikite maundu kauta ala Sifuna waileika nikenda wisaidia ni waendea na kwithiwa anaena wasia dene wa kiwanza cha uteti livoti sikuwa ni rangu ni nyanya ni rangu ya katatu unity of faith as Ramadan and Lent start on same day ki ni yulo wa ateimande ni ya Kiislamu ni makwenda mayambesi ya mwezi modeu wa Ramadhan kwe mudhenyane wa oni kabindane kauru ateimande ni ya Kikristo Katoliki maidha mayambesi ya mudhenya wa Lent kana one ni ashweneze wa katatu wa muu na vala mithenya miongo ina ikwitha ye yambia one ya kuboya na kutia kuya na yo Ramadhani yenda yambia na kini kindu kwa miaka mbingi keteritwe kikwatiane kana kioneka ku ni coincidence vala Ramadhan na Lent kwitha itambisha sionde muthenyani umwe kwi uni livoti sio thangu ni akatatu ni thangu ya keli bena mauvo meoko ni ya nzue iwona akama isu kwa nasio inge maitha mesi siumite kuona endi weta kana ukunikiliwiona ni ya nzue mbinge isuma suka wana sio sie na chemicals sie da sie ndoku muno be chemicals ta carcinogens weta kana pe na substance imo sie de sikunetwa mungu na sie de ndene wa nzue isu aka ainge masuka wana sio ko akala mwedara no sukwa na monemo ainge ala masuka wa wesukwa amanyanzu yesu yumetaba kana nembe tukile na sondo bailete ne ati metalela ilete yake wima wamwe okesa yithela fathuku nondo wa kutumia nzue sina chemicals ikunetwa mungu alivotiswe thangu ne akeli na thangu ne 13 ni mauvomeo konia monyao na nza ila yende na kuikumbila Kenya aingie mononga lekoni ya yulo ya Kenya Northeastern Kenya na kwa county ya Turkana wetekana kanangana missing lekoni isu mena nza mono na maina leu kila meo tumia kana kila meo ya ni matunda makithekani nimo meo ya taleu ivote sio thangu ni 13 ya Daily Nation thangu ya kele tuweli kante nini alama oboma nzue ni nautavya yolo wa ondo ukunukiliwe wetakana nzue mbinge siedhitwe na chemical itenzeo kwa me ya enende thangu ya katatu nila livoti nautavya rare spiritual sink as Lent and Ramadan start on same day na indi over decades kwa miaka mbingi kiki ile tukioneka Lent na Ramadhani kuambia muthenya umwe na Ramadhani yekwatiwa kuambia kwa muthenya ni wa oni matuko 18 nginya matuko 19
mwei wa katatu usune mwei nayo Lent ya mithenya miongo ina yekwatiwa kwambia one nginya mwambioni wa siku ya Easter matuku atano mwini wa kana na indi ati mandeni ya Kikristo na ati mandeni ya Kiislamu one menda mayambe se mithenya isu yebata muno kwa kalenda kana kwa kalenda ko natuwe dhangoni ya atatu nivo kwithia livoti ya atongwe mandeni ya Kiislamu alama ya vitu kana yolo wa mwei kuona mwei na indi amame ya sekana mwei wosu mwei mwei woneka umonde ange measia ni one but ainge measia one nuwo Ramadhani ya ilete kwa mbia idhangu ya kana na ya katano ni alama uvo manenge tuito death and violence is police and goons partner against the opposition. Vame maandiki tekana mawetete kana mobisa mavolisi vamwe na mbuleli ni meli tomaikuatiania kubalanya mbubano siya kioteti siya atongo ima angaliko ya ulei cha umu tukene iyo angaliko ni kisioni cha nyama kima kwa musini wa ilovi wala atongo ima United Opposition Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua Eugene Wamalwa na ala ange medhiwe mayeki wenze vya kweticha medho ingaliko ni isu kabina kala maende na konena na ende sokoni wa nyama kima na kingi kina agitiki ya wachumwa kuya Kajiado kana kaunti ya Kajiado kisioni cha Kitengela Edwin Sifuna na atongo ya Anyanya menda mayeki wenze vya kweticha medho akili ingisini mwanake umwe wa ukuwa mnyaka kumina nyanya Vincent Ayomo atiwa nidhayo na musiwa Ayomo ni wende na kwenda achi iye kikena yuwa maandikete kana polisi na mbulili ni medheto maikuatiania kutoa isia siko siya kuvalanya mbumbano siya atongoi ulei na indi no wiso mili votis kwa withiano idhangu ni akana na ya katano idhangu ya dhanda tu polisi Gachagua statement is probe into attack drugs on lilikana kwa matuku miongoli na atano muimu vitu wambe alama watakana hata mabusama polisi memo wamba na mbulili ni mavidhuki kanisa wa witima kuya hodha ya kaunti ni Nyeri na walanga Gachagua wabikite na kilingisi ni kiuwa sahivi ya tiagas kananze vya kwa tishamero ni kwa kanisani na kufikia oyiba yumundu we saiki wambini na yumo vya wa polisi National Police Service ule mwenda Gachagua and kivi statement yolo wa evidhukia isu devote isu idhangu ni adhanda tu ya Daily Nation idhangu ya Monza ni mwagomeo kwenye kisomo TSC 6 powers to punish teachers in proposed law pa edawe mwalimu wa ile education nesa na wa ilo soma livoti kwa withianu nesa ukaelewa kana pena mwya okwendekeviwa nenzama ya kumandika alimu ya TSC mwya osu kana onyo motatala wena ambao tuweka mwya ni Teacher Service Commission Amendment Bill 2025 na watu kuthiwa tuweka mwya alimu aingi mono alama ya mituo ya kumanyana kimwe na siana siya skulu kuwekana kwenye maasi siana siya skulu siya yetu kana waka siana siya tumwana nondo siana siya tumwana wanasio nisiye saa kuye vela benu wakilengi sikicha kwenye mawe kimwe kwa hiyo dawe mwalimu wemetuo isu ya sexual misconduct utona yile la badoko damu ya ono vitu kidwa alimu alangi memo isioni na alama tuwa isi ya tuition holiday tuition lika na hii nasi yako niwe mungo kusomedya kana kusomedya siana skulu isi mbinge kivundi chako niwe mungo kwa hiyo dhamu ya ono weta wanakuwe kaakyu nuku hivila pathuku ange ni alimu ala mevunde isi mutuwa wa kwetia mbesa tu unauthorized unauthorized fees mbesa itabalasi isi ya fees ila itaitekelitwe wata mwalimu mwenene mugambi ya kwetia siana kana asei mbesa isu we the nane lamu ya ono wetukidwa kengene withholding certificates edha mwana ni waamini skulu na fee balance na yuwe wata mwalimu mwenene ni wakwamie na valoa kana certificate wake mwya uwa wetwa watukidwa mbungene wetha thuku na no komanwa na meya livoti kwa withian yithangone ya Monza
ya Daily Nation thangu ya nyanya ni Sifuna's make or break moment. Oyu maudhui muno Kenya me munene senator wa county Lovi Edwin Sifuna na oyola oyingine wamandiki munene wa chama cha ODM ona etina wa kwithana akuthitwe na indi athi koti ya ungamia kiu Sifuna kwala mutesi ena miaka miongo ina na itatu 43 years na Sifuna oyino wetete ivyugo muno yake uteti vaande itu ya Kenya na yuko na thangu ya Daily Nation maandike tekana Sifuna ena options inya ena maundu ana wailite kwika chambe ni kwikala chamani cha ODM cha keli ni kutia chama kiu cha ODM na kuvieweka kana kuyalaineweka cha karatu ni kukwatiana na president uthiumwe ya Uhuru Kenyatta chakana kila kuyana na thangwe ni kana Sifuna option ile ndio inaona kukwatiana na ulawa munini wa president Rigathi Gachagua kicha Uhuru ni kitu kinene wa munono atongwera me serikali ni broad based me asekana Uhuru Kenyatta no ile ainengane mbesa sia kuongamia bombano hii sio tuonea Sifuna nando angina yu kwithwa omba none kana kwithwa kanisa ni umona Sifuna vamona rally kitengela kwa chuma mundu Pauline Njoroge ni social media influencer wa chama cha Jubilee na yu anayembene wa kanisani wa chuma na ende umbanoni anarali ya awanda ele na tongo ni Sifuna ukiucha Uhuru kuwatiana na Sifuna nikithitwa muno kiwetwa ni atongoi mangaleko ya serikali kana broad based songana mbe Kindiki at a crossroads amid Ruto 2027 candidate rao aindi munene wa president akithure Kindiki watakana kana yo bebandu bikitogeza ile yo ndio mana maundu mayende atanondu ODM measema na mwanyosu wake amwalamu wa mwati ya Kindiki muno atongo ikuma Mount Kenya East mease Kindiki abetwa na itotweka kwebeta na Kindiki ndabetaka mwanyosu ni wake kuva mande makula ni tiwe Kindiki esa kwika ata yulo wake na Kindiki maneno nanenye asya kana no munini wa president aba ibandu wendete na asya kana ndeni wa siasa wanda sotele mune mundu na paicha ko ando maile kuthana buya kana kotelema asya kana demands ya ODM ni hot air ripoti ispailiano yithangoni ya ekomi ya Daily Nation thangu 11 passengers stranded as aviation workers strike no nenda kuthibandu na ndeke kwi murenyani wa iyo kana kwambia iyo kusonguna mbe kwi mukomo wambiwe ni athukumi maiwanza isi andeke ungu ngwatanio yo ya Kenya Aviation Workers Union KAU aende mwandike munene wa ngwatanio inetwa Moses Ndiema na yasekana mukomo uyu no kuendea na kwina go slow munonde no iwanza siandeke kwangelekanyo iyo akuwa aingi ni methewe meyithe la bathuku ndeke sio setha seed lead okwebinda yasa kwangelekanyo pe mundu pe mukuo mwita wa Karo Musyoka ukwasia kanawe ailete kwenda aendie ngaleko sia Malindi mwendone wa saa 4 na ndatika 45 indi kuvikia mwendone wa saa 9 ndai ana umakiwanza ne chandeke chaje mu Kenyatta JKIA ungene senator wa county ya Kakamega Boni Khalwale sio lazimika kuthi na kuma ngalikosia Kisumu na ngali nondo wa ndeke yake ilewe delayed kwa masaka utakiwanza ne chandeke cha Kisumu airport ne wona nyowa kana akuwa ainge lama tumia ndeke maendeno nyamana yu kumyama iwanza isi andeke measekana bato izo mokomo nginyale lama kwe kiyo choke kethu kiwa ametata yoloa ndevi nthuku measema hivyo nai na oyingi mawithiro kwa mathuku ma kuthukumia nenda tumirekelelio ithango ya Daily Nation alivoti ya kumacha ithango ni 13 kuma ngalikosia Turukana kuonza niende na kubinia enende mono we have not cooked any food this year kwemosi kana kwemesi kisione kana otoini wa Kapua kwa kaunti ya Turukana ginya kuma mwaka wambia maya isa kuona leu maya uwa leu mesiene yo nenza yende na kwekumbela kesio kiyo muno muna manyao na yuko muno
metha mai depend kana maisa matunda makethekani nimo meritwe mai mekalia thayo na indi ni wona nyiwa undu maundu me mabuku galikoni isu ya Northeastern tuilike thanguni ya The Standard. Snobbish Kanja esiniyo headline paane livoti ya Tongo ma United Opposition ku iyo ni maithiwe maithimo ofisini maithiwe ofisi ma munene wa polisi IG Douglas Kanja na balama tana mwithia ona nini make masengeli vamwe na mundu Eliuda Lagat mayevo na yu Snobbish Kanja ba mandikite undu Kanja withiwe mevithila Atongo ya mangale kwa ya ulei na endilika na mandate vo kwenda livoti mbele yani ulwa ebithukia ya Gachagua kanisani wa Witima othaya matuku 25 mwe mubitu wa mbena ende maisha kanade mesi wakakuwa wakatano kula kwekanja na mebithibona enendi ainge ne kwana nyakana ne maandamano Atongo ya mekwitha maitwa ise nondo maise methi na enendi ainge mono bakubingilia na imwe mobisini asu ma Douglas Kanja kwikithia kana ne magwata mo songio aya tuisonga na mbele thangu ya kele ni alama ubone na usomea Daily Nation yolo wanza ila yende turukana na ila yatakana kana siko sia enende kuuma ni nzoka esiende na kwikinyia muno ndene wa kisio kiu kana county sia turukana likana na utabi kana enende aingi melinga likoni sia kana ile kane na mboseni kumanda matunda makithakane nikenda isia ne maya nondo leu ndoneka thangu ya kele ya The Standard tuisonga nambe nithangu ni akana nila livoti na utavia ya Sifuna kwa kitengela mundu mwekotiwa nithayo na family ya Vincent Oyamo niende na kana Vincent Ayomo otieno mwana kwa miaka miongola nyanya lona atiwe nithayo athana kisasi na musi wake muka yasekana mume anaumite weyani kana wewe onana naye ndeni wa omba nosu aende kisasi cha polisi cha muvikia na atiwa nithayo vau kwa vau nethango ni isu yakana ne bokwithia mavo meokonia ulawai musilimanena wa Makwani David Maraga onake ayumania siko isu kiana kiko na kitikie kwi wakana omba noni wakitengela otongweni Sifuna thangu yakatana ni mwasu ma opposition leaders alina utebekana ni maendio kwa Kanja na maimo mwithia livoti isu ye thanguni ya katano thangu ya thandatu mwabome kwenye governor wa Siaya James Orengo alama was bama andikite ondo James Orengo withitwe siasa ne kwa vinda ya saa Orengo withitwe siasa ne kwa miaka miongo ina na thandatu 46 years kuma mwaka ni wangili umwe maana kenda miongo nyanya 1980 niwo Orengo wasakuwe kwa vinda yambe tamojumbe ila ane maana Sifuna kana notice Sifuna Orengo onete kendo maundu ndende ni wa siasa mononga lekoni ya ulei na hii oyu wetekana kana ni uende na ilaitwa mentoring kana kumenta Atongo mamwiga munini takina Sifuna na babu wino nondo Orengo mrengo nusu alinda mwana inchi ni omwe we ukwatene na kina Sifuna na babu wino Caleb Amis Godfrey Tote katikati wa Atongo yangi chamane cha ODM tuisonga na mbe thangone ya Monza the Sifuna factor moment or movement ni nautavia ulua livoti ino ya Sifuna thangone ya Daily Nation na baani maende kuandika ulua ondo Atongo hii pamwe na atalau maki uteti imekuona Sifuna ana mekuelesea ulua Sifuna ondo Sifuna kwa ina utavia kana maubo maingi mono Kenya na alama nene mekweti wa monene ya munduwe diwine Sifuna aya thangu ya nyanya ni alama uvo meokonia aviation workers strike disrupt flights at JKIA flights kana sialosia ndakende sielewe siendewa sielikilwa na kubalana nemokomo uyo wa adhokomi aya iwanza siandakende na utavile voti yusu thanguni ya Daily Nation The Standard no maandikite kuma uvowa no mavua nene naende livoti kivathukanio na niyo livoti ya muthia thanguni ya The Standard ni yulu wa uiti USA says Kenya free to decide as court suspends Kenya shillings 330
22 billion health pact likana mwaka mwitu nikuneke to sahi ya wewano wa uteli wa uyiti na bala in America na ndino wewano so na nenganite shilingi billion maana atatu miongo na ile 322 billion sia utele sia maundu ma uyiti va Kenya na yukote waongania keu na yu ndi ya America ye tabia Kenya kana mena uthasyo kana yinemo ma decide mamwe nime utumia mbesa isu kana mayitumia funding isu ya mbesa isu kuma ndi ya America na ndio uwa na usu wa kutelesa Kenya maundu ni mawiti takukutana na uwa modelo HIV TB na uwa malaria na mawala mevitumia mukuli muno va Kenya na rango ndengo minaitatuvwa na mwavuange meokonia OIT na HIV kana ukimwi kana modelo acute condom shortage linked to donor cards raising sex risk fears wate kana nde ya Kenya yena unyivu wa mevela ya kumanyana kimwe ya condom na wate kana kiolo sune muiso munene kwa Kenya na muno alamenda manyana kimwe na andu aingi kana sex workers wate kana kiundo muiso munene kwa na ndio utaviane kana nde ya Kenya demand ya mevela eno kila mwaka ni million maana ana na miongwele na inya 424 million demand ya mevela esukuru kumani kana mevela esu ni 424 million inatumika kila mwaka va Kenya kana hizo ni demand ya ile ilotumika na ile kwatikana ile serikali kwata ni million yana emwe na miongo nyanya kwa hizo ni kwatikana kuma kwa Global Fund na UNFPA support ila kwa oyu iteo kwatikana yungamitwe ni kuona nyakana pena unyivu wa mivela isu na mbesa ile itumeka kuthoa mivela isu va Kenya kila mwaka ni shilingi billion imwe katono imwe ile 1.12 billion nisio mbesa ila itumeka kuthoa mivela isu va Kenya aya points kana isese ila sinde ni wa account situ miongona na muonza va Kenya ni sese ngili 11 maana nyanya miongo 5 na 4 sia baloto nyo kwata mivela isu ya condom na ende nasio kuba pamana nyumba sieti na kana lodging kana bar with lodgings na bar without lodging kuloto nyo kwata mivela isu ni sese ngili 15 na nyanya aya dispensers sia mivela isu va Kenya ningili umwe maana kenda miongona na muonza aya huduma centers across the country ila si identified as condom distribution points kuloto nyo wata mivela isu ni neno ni la mivela nanga na wae patende bie ni miongo 5 na 3 isese sia huduma center miongo 5 na 3 aya livoti suka area ni some lango ni 13 na ni vikavau thino kunikeli wa mathangu ni saa ile na baone watu bikamuvya na ndisio kevya na onena nyaba yimo kwa imwe na maofisa kuma kambonine wa usiovya wa majani wa LNT kunduka aliva hasa ndato mwenye majani ama LNT moi ni majani mao mademba mao na ni masio ata kutu datu nene usio wa majani ma LNT tukalivasa